Kulumka by song hain hai te job notification tal naibona cheng amukha kaisa Jos Code ni Udaipur Gumati district Tripura je gana je post ni bung tongo peon kam orderly kam night guard kam sweeping cleaning assistant group D kena je vacancy ko tong vacancy kai 13 ta tongo UR 6 ta ST 4 ta SC 3 ta tongo mokha kaisa regular post kena je bongo jaga pay structure jak tongo kai 4840 থেকে 13000 পর্যন্ত গ্রেড পে tongo 1400 ফিক্স স্কেল মখা গাই নাইজে এজ লিমিট গাইথর থেকে 40 বছর পর্যন্ত নিমনো যারা এসটি এসসি কে বনি 5 বছর রিল্যাক্সেশন tongnai go jaga eligibility ngakai minimum 8% কেন্দ্র o jaga apply khaimnai kana je obo bahke busuk phaini naije fee ngakai o jaga o UR ngakai 300 টাকা nangnai ngakai SC ST ngakai borok ngakai 150 টাকা nangnai naije o jaga o bo bahke exam hainai exam ni tui o jaga chakri select nai naije total 75 mark ni nai letter writing tongnai in Bengali by 25 mark ni tai handwriting tongnai test ngakai English ba Bengali 25 ni tongnai GK and current affair 25 mark ni tongnai ngakai 25 mark ni baibang nai ngakai abo haike talangjaknai exam nawi ngakai bahke apply khainai kai naidi norok apply khainai kai broni website o thangai norok ma khainai last date ngakai 10 tarik 12 মাস 2021 10 tarik jora December ni 10 tarik jora last date khainani sajak o jaga jodi o jaga tai tam saka borok naide jodi incomplete application will see summarily rejected jodi in form fill up kamkai khalai angakai rejected thanai saka borok garo form joma kuwi norok office o thangui bono jomai mano office o joma nani ngakai 10টা to 5টা পর্যন্ত অফিস খোলা অফিস টাইম রক জমা বারনাই কাইসা বায়োডাটা ফর্ম ফিল আপ খালাই o jaga boroni tongo form kaisa nawi form fill up khlai norok marnai gai aswngno norok saimani khana jotono hambai।